Ke Indian Super League arjar pesan arjar penro kan sedang penlekai no naduk kat sau tarik benai Februari kan kut haduk kat new tarik benai meh hak jingis new tulang bat ke All Indian Football Federation. Ngai kau boleh pipa rogi besok tanah pan page yang ke channel sebaban share like subscribe baca hajar kumjo. Kesamoi lekai jong ke Indian Super League arjar pesan arjar penro. Kaduk kadwai klasim iksin jam ke bakam jan cik cisha hadin ke jingi alang ke bakongsan bah hapdeng ke All Indian Football Federation pad barok klub ki bai sim benta ke bakongsan kalong bagane ke dei ke jingi keren ke banikong nanu bagi klub kala menjur pan sim benta hakane ke Lampung hakane ke jingi lekai jong ke Indian Super League ke bamenta kenom don kono ke jingi lekai playoff Suagana barok ke South League klub Indian Super League kentup ke Interkasi padang sedang ningkong ke samoi lekai arjar pesan arjar penro kan buk kowe ke jingle kai haling bet kowe sabar naling ke penlong ke jingle kai pen lekai hadu kendai pueteli barok ke jingle kai kan long hakasi palai sri sejan bersri try kan pen ili fru au channel di sport man ke jingle kai apa bedru ya kepor sedang lekai hakaba kecil kai ke sedang bed hakapor santeng janmit bat nyu beja janmit hadin kijing pen scam to ki klub bat kijing ajing mut pan siu ka All Indian Football Federation klub tai pnia ya ka plan trikam jongka hakine ki klub hakal yang ke pisah ke tengkah mentaka samoi kelamang arp sau klur poin arpunro hakaba ka All Indian Football Federation kan no senyang tang kendai poin nyop klur hakapor balabu pa kawe ke klub kular ban siu siklur kan bahaya ke jinglut kibra sa on penjat kan panang ni kisni cucuk ke All Indian Football Federation kalau temu ban pendep dia ke jinget kular pat kini klub ban pendep dia ke jinget lekai juga Indian Super League arjar pun ro parlok sa komen lada episode tenat pat episode tenat kumju ngi sekendo away pat ke video kulai sibun